Shalom, Bapak Inang, hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Paima ibu hali hita marhite boni, bukal ni haporsayon ta sa danion, diar martonggo hita. Terima kasih ma Tuhan, bani hulong niya temu, natutak makasumanihan nami das kubani panorangon. Ibireham panorang kuban nami, lahu manangar hata haguluhan ng ulong. Ase ay matungon Tuhan nagabi panundang bani pardalanan ni Tuhan. Ajariham hanami Tuhan, ase buhi iarusihan nami hatamuin. Janah marguguhan nami Bapa, makagulut kon hatamu. Ibagas Kristus Jesus, jaloham tunggu nami. Amin. Kita haganupan Bapak Inang, boni atak pebokal ni haporseot tabani sadarion, ayma 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Haganupan ay humbani na batado, ay iya do padiarhon hita bani marhite Kristus. Anjaha iberi do ban nami jabatan partiaran ini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Haganupan ay humbani na batado, ay iya do padiarhon hita bani marhite Kristus. Anjaha iberi do ban nami jabatan pardearan ini. Kuya na hinaholongan, dong hati makatahon, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Haganupan adong kelebihan, anjaha adong do hahurangan ni colma. Janah bani kelebihan ay ase ulang gabi gisang niuhur ay bat. Nini bani kuria Korintus adong do ijay parbulah-bulahan na saling mengunggulkan golongan masing-masing dan merendahkan golongan yang lain. Aganupan si dia golongan ay, golongan Apolos, golongan Kepas, golongan Kristus, golongan Paulus, atau golongan naha deba. Haganupan ay nini Tuhan, nahumbani nebatado ay. Anjahalang salah margolongan, na salah anggo paete kon melemahkan golongan yang lain, melemahkan orang lain. Bani kelebihan atau pehakurangan nadong bata, Izaima dong marsipader-dearan tengah-tengah ni perguluhan. Ulang gabe ay gap, jurang pemisah antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Songon ninihata ni Paulus bani ang bilat taon. Haganupan ay humbani naibatado. Naibatado sumber ni kelebihan na adong bata. Halaniay haganupan nadong bata, haganupan kelebihan talenta nadong bata, pakihita maay laho pasangap konguran ni Tuhan. Ay iya donini pardiar pon hita bani marhite Kristus. Tuhan Yesus Kristus ay napadamihon hita pakong na bata bapa. Marhite dosa dong masirang hita pakong na bata bapa. Tapi marhite holong ni Jesus hita ipadumo use pakon nay bata bapa. Gabi panean hita bani harajaon ni nay bata. Halaniay ibere do banami jabatan pardiaranin nini Apostel Paulus. Tuhan Yesus Kristus memberi tanggung jawab, memberi sada horja ubani apostel juga ni Tuhan dosi hita ganupan na makaporsayai Tuhan Yesus Kristus sada jabatan ay jabatan pardiaran, jabatan na padamehon, jabatan na padiarhon itong-tongah ni perguluhan. Jadi ata padong pekelemahan hahurangan ni hasoman jadi mahita sibuan dali nanggabe provokator menirang tapi pasadahon. Songon nini Matius 5 ayat siah ay martuah ma sibuan dami ay guranong do si dia anak ni bata. Martuah ma sibuan dami ay guranong do si dia anak-anak ni bata. Halak na mambuan damay
ay manadong mamangahap kung dami ng bani Tuhan na ibata. Halak na buhay mambere hasadaon hadameon malasniw ko tungah-tungah ni parguluhan ni ang gudom maiyahap ko ni nahadutungon matin ni marsaon mardami ang jaha ijalohon ay ang jaha mengalir ay ibagas hardilyon ni gabi si buwan dami iya ay dutungon na iguran anak-anak ni nebata songon ni Tuhan Yesus bani Matius 5 ayat siya ay martuah masibuan dami ay guranong do si dia anak-anak ni Nebata. Amin. Matunggu kita. Terima kasih Tuhan Yesus bani hatamu na mambere panutak huban nami. Ase bani kelemahan rosi halubihan na domban nami Tuhan. Ulang ay gabi parposahon. Ulang ay gabi partinggilan. Tapi gabi hasadaon matungon ay. Gabi habayakon matungon ay tumah ni parguluhan nami Tuhan. At padumpe halubihon na dumban nami Tuhan. Nahumbamudo ay Tuhan. Kung jahay pakihon hanami matungon ay dumuhuban ni hasangapon ni Tuhan mo. Bani sa daryon pe Tuhan ondos kutangan mo mahanami haganupan. O si haganupan na dumban nami tong magparolo makasunan ni hanami. Ibagas Kristus Jesus jalo kami tong banami. Amen.